Chamgei chamanikab Jehovah, otagatin kokenyi asikobit kinetkei lesson kibagenge tugul kokitou wikit konye kitabutab Mariko nemwoe akobo logoiwekab Jesu Kristo. Rani ameche kotom ketestai ameche aborwo kiboitinik cheochop Jehovah asikobit kinetkei lesson kibagenge. Ko atou kemi kitabutab Mariko betutab rani wikit komugul kokinetkei akobo betutab amdaetab Jesu Kristo. Cheibwok anyun kanetisiet nebo rani atoche aibe betutab Sabato ak Jumapili nemwoe kolen osubwo. Ko chito nerubei ko Pastor Ngetich asome asikobit kokatak. Chamanikab Jehovah ngakatak kora akine ang kainet nebo Jeiso ole chamgei. Atinye kakasetabgei yekimi tugul aibe kebeberta nebo Jumatatu neng'olole boroindo nebo saet nemakiutye otokotin. Kongoi Pastor Ngetich, nerubei ko Pastor Nyalile ikatech. Akotok tugul kainetab Jeiso ole chamgei ketesetai ketocho kakwek tugul ak kemwoe kongoi eng kaberuret nekonech Jehova sikobit kenai logoiwek chemiach. Ami betut nebo kwoeng kasi neng'olole akobo boisiet nenyolu keyai eng betut nebo Sabato. Kongoi Pastor Nyalile, nerubei ko kiboitiot Arap Maru ikatech. Chamgei tugul chamanikab Jehovah, kainaik ko chotok kokas. Kimite tugul kinetigei eng betutab kosomok kasi nemwoe kolen ung'otietab katerterisietab Jeiso. Kondoiwok Jehovah koberu rock. Kongoi Maru itagat nep kowangwech anyun akomwawech lesson nenyone ko chepkametinyu Lilian Maswai ikatech. Chamgei chamanikab Jehovah. Abwati ale kitinye kakasetabgei netoretech Jehovah akokonech tamirmiriet sikinetkei kibagenge. Ko eng betutab kwang'wan kasi anan ko Samari keng'olole kelen tos irib ung'otiet atyo ya kikesu amwoiwok lesson nerube nebo wikit nenyone. Otokotin. Kongoi. Kongoi anyun kiboitinikab Jehovah kotom ketestai anyun ko ongesa Kamuktaindet Jehovah nesobe koigeny. Kongoi Baba amu mieindong'ung ak chomyeng'ung nekokiro. Kokobek wikit komugul orenikait kinetkei lesson nebo wikini nemwoe akobo boisietab Jesu Kristo. Kongoi Jehovah nenyo amu kanetusiek cheuchu. Kongoi amu boroindo nekaikonech kasarta neuni asikobit kinetkei tugul kibagenge ak kechergei eng ng'olyondoni. Kakitachin asikobit itebe kwenunyo konech kakuyet neinegei tebi kobotech Kamuktaindet yobu tamirmirieng'ung kotebi kobotech ak icheket chekose ng'olyondoni Jehovah nenyo ko techech acheket tugul kibagenge asikobit keityi kipsengwet nekichobwech inye ak kenai makutik cheimokwech. Kakitachin amu kisoe ak kilosun eng kainet nebo Jesu Kristo. Amen. Amen. Kongoi mising amu kaitunenin asikobit kinetkei tugul lesson nebo wikini nemwoe akobo betutab amdaetab Jesu Kristo. Tos une betut yemi Kristo? Tos une betut yeiwendi kanisa anan yeikose ile betuni omi ak Kristo oboisie kibagenge? Tos kiune boisietab Jesu ngele Jesu komi kwomdoi Jesu ko kiune? Eng kitabusiek anyun chebo logoiwek chemiach kengen kele mi kitabusiek 4 chebo Mathayo, Mariko ak Johana ak chotok 4 Mathayo, Mariko, Luka ak ng'o Mariko. ak Mariko. So kesomanias kemeche kenai ng'alek chemwoe tugul bichu kwang'wan ko kisir kitabusiek kwak koterit kosubkei ak boisionik chebo Kristo ko kiintroduceni Jesu in a different way lakini boisiet nekiyae kotugul ko kikergei. Uchi nakilen nguno eyewitness ngomi chi kele kamwoitoi kele kaak ne rani komi chito nengomwa kole kaak kouni koter ko nekep komwa eng yun kora kolen kaaker kouni ak kouni koter ole ibundoi chitugul ng'alechato. Kou chutok anyun bichu 4 kingosir bukuisiechu ko kimwoito akobo boisietab Jesu ole kikerto ole kiyaita alak ko kimwoe ko detail alak ko kimwoe mising anan ko boroi ko alak ko kimwoe eng nwakindo. Lakini eng tugul ko kimwoito akobo boisiet nekiyai Kristo.
Eng wikini kokinetigei kesomani kurgotik ngitinye kalamit anan isoman imuchi isoman kurgotik chu. Kebendi kinetigei komeche sikomwawech kiboitinik chebo rani eng kurgotik chekisomani. Ko kitabutab Mariko 1 koitet 16 akoi 45. Johanna 1 koitet 29 akoi 45. Mariko 5 koitet 41. Luka 6 koitet 12 ak ateptab Lawik 13. Ko ngesoman anyun choto tugul komache kesoman eng kobun kanetichu. Ko kurgetab ng'aliotab metit kobunu kitabutab Mariko 1 koitet 17. Mwae yoto kolenji Jeiso ichek obwa osubwo siyai oeku romikab biik. Kilenji yoto ko kwendi Jeiso eng kegutab nyanjet koro biik chekimite eng nyanja chekiteche samakinik kiro koteche samakinik kokur icheket akoleji osubwo asoeku romikab biik. Ko kamwawok akobo kitabushek chebo logoiwek chemiachen 4. Ko matai kokiboru Jeiso kokitoi koboru Jeiso kokure alamalaikchik yeityo kobor kwomdoi inendet eng tulwet. Ko Luka kokitoune boisietab Jeiso kwomdoi eng Sabato eng Nazaret. Ak Johanna kokimwoe akobo kokure Jeiso alamalaik chekibo tai eng katunisiet nekibo Kana ole kiya Jeiso kwang'utiet. Kingen achek tugul kele kwang'utiet netai nekiya Jeiso ko ya kiwole beek koek divai yekimitei igorta. Kimi katunisiet nekikukur Jeiso kikitach ak inendet kwo betusiek choto kitesetai sobet kou yetesetai akot nguno kakikure biik koba katunisiet. Ko yekikur Jeiso konyo katunisiet ako kimi kamenyi akine. Kekose eng yoto kele ki kwang'utiet nekiyai nekiker biik nekikwong'e kingokakorer divaik anan tuguk chekikee ko kiwal Jeiso kotko koyam biik chekikakikur kobwa igorta. Kikere anyun kele kingokur Jeiso kokur bichu koleji obwa osubwo malenji oyai ni asosubwo anan qualification neng'wong anyun sosubwo ko obe sukul anan onetkei logoiwek anan onetkei ole kiamdochin biik lakini ole kiamdochindoitoi biik lakini kileji obwa osubwo asoeku romikab biik. Kale kokure Jeiso kasubikyi kokere eng Sunday komwae kolen osubwo. Ngot ngesoman kitabutab Mariko 1 koitet 16 akoi 20. Mwae yoto kiwendi Jeiso kobune tabandab araraita nebo Galilaya. Ko kiker Simon ak tupchenyi Andrea. Ak kiteche ichek samakinik kimite icheket eng kegut ako kiteche samakinik mamwawech as kole kimi moinget bichu kimi taban. Ak kingoyoto kokoit Jeiso koleji osubwo. Ko kimeto icheket netishekwak len kikure ne notok rekereiwekwak akosub Jeiso kingokas kounoto. Ko kikase eng yoto kele kora kingoba nekitikin konyor Jakobo weritab Zebedayo ak tupchenyi Johana yekimite akichek koteche samakinik. Ko kimwochi Jeiso kingoit yoto Jeiso kora koleji obwa osubwo. Kekase eng yoto kele kimeto akichek akosub. Kakoek atanye nguno kasubik chekakosub Jeiso. Kakoek 4. Chu aeng kangoleji osubwo ko king'etyo ichek akosub. Oruchu kakoit nguno konyor Zebedayo ak werikchik 2 akoleji obwa osubwo. Ko kimeto chotok 2 kimeto akichek kometo kwan akometo kiboitinik chekimite moingenoto koteche samakinik akosub. Kakibor eng yu biik 4 chetupcho 2 lakini kikose kele ki icheket Petero, Andrea ak Johanna ko kitugul ko
kiteche samakinik tugul ako kitinye kampunit agenge koteche samakinik tugul, lakini kakibor eng yu korok kele kangekur Petero ak netupcho ko kimakotinye ichek moinget, lakini kakibor eng chu chebo aeng ko kimi ak kwan ak kakobor kole kimi kiboitinik chikikakesir chikiteche samakinik together, ko kakobor eng yu kole chikakakikur chetai ko kimakotinye moinget anan ko melen kele kimokorek mising kou chu kakomuch kosir biik kaker nguno kele Sebedayo ko kimokorio, kitinye meek chikikakosir chikiteche samakinik tugul koboto werikchik, ko kakobor eng yutok kele Jeiso ko kikure biik chekimuchi koboisiechi Jehovah, ko kimatinye kele mokorio ng'o anan boisiechin mokoriot Jeiso anan koboisiechin nekibanania, kure Jeiso chi age tugul nemite kitinye ki neiyoe komuch kokurin Jeiso eng sait age tugul. Nga baadaye sine ngesoman eng kitabutab Luka komwoe akobo koborwech kole kitinye Petero moingetnyi, amu ngisoman eng Luka 5:11 akoi 11 ikere kele ngasoman eng yotok asomani kaitet 3 akoi 5 kole kalakilany moinget age nekibo Simon kosom kole konaktae koloit kitikin eng kekut akitem ng'ony anyun akonet tuiyosiek komi moinget, ak yekingokakokes ng'alalenyi kolenji Simon, taikweri moinget kwo ole chang beek ochorte rekeroiwekwok oramishe, akiwol Simon kole Kiptayat kokiboisie kembout komugul amakinyoru kiy, ako achortoi rekeroiwot amu ng'olyondeng'ung. Kakiro eng yo kele kakoyan Petero eng yotok, kekere eng yotok kele kakitinye Petero moingetnyi nekikoi kolany Jeiso, kakoborwech amu kakimwa eng yo kele eng bichu 4 chikisir bukuisiekwak ko kimi chikimwoe detail akomi chikimwoe eng nwakindo, ko keborwech yutok kole boisie Jehova icheket chetinye tuguk chematinye ak chematinye, mokorek ak kibananok ko kergei eng boisietab Jehova. Itinye ne eng eung'ung inye? Itinye ne eng sobeng'ung? Ne talentaing'ung noto nemache Jehova koboisie? Yekurin Jehova, kingokur Jehova alamalaikchik kolechi osubwo, ko kiba ichek kometo kit nekiyoe. Ne boisieng'ung neiyoe anan ne neitinye yekurin Jeiso ne suppose imete akisub Jeiso? Makwech Jeiso anan makwech Jehova keyochi boisienyi, ko yekurin Jehova anyun ko ne neimuchi imete inye? Ko eng biik eng mwalimuinik chebo rani ameche atebena tebut ale kingekur bichu 4 ko karo kit agenge bichu, mami age nekikwel kole akanya korok alia, kanya korok alechi baba, kou kimi Sebedayo malechi kwani kawe asub Jeiso. Mami age nekile angalia ngamwochi meechu alechi kakiit yu otestai, amami eng chun chikilechi akosub Jeiso kou yekakimwa kityo. Ngamwa ale kongoi eng tebutyono keteb. Kikere Jeiso boisiet nekingotou Jeiso ko korok netai ko kimite Johana nekibotisani inendet. Ko Johana ko kitindoi alamalaik nekingakotoi kebar Johana komelen kiyesta alamalaikab Johana kabotisanindet. Kimi kokere kole chichi kanyoni kotos iman Kiptayat ko kitokotoptopini. Boisiet nekapkotoi Jeiso konyoru tupchosiek chekimi nyanjet, kanyor korok Andrea akonyor Petro. Alamaliat netai nekisikekur ko Andrea, korup tupchenyi Petro. Simaesio ako mabirtogei bichu, ko korok netai ko kikase boisiet nebo Jeiso. Amu ole kitoundo Jeiso boisiet ko kasir Mariko kole
kitoi boisiet ing kimnotet. Baornatet korok nebo kabatsanetab Jeiso kakorongetab mirmirio. Kakokas sautit kong'ete kipsengwet kole ni ko werinyu nebo iman oyan inendet. Yete kokasoti biik kochee mugulelwekwak sobonwekwak kotoi Jeiso boisiet ing Galili amu melen kiwo kebeberta age lelo. Tap koit kale kipkosis ing kekutab oinet akoker nyanjet. Tap koker bidii anan kimnotet nebo Andrea akoker kimnotetab Petro. Romik ab injirenik. Korok netai ko kiker talendait kele bichu komeituitui ing kayanet. Amu ngakoyan koba samakinik ko saisiek chekakoba koboru kole konunotkei bichu. Ingen sikekur chi ing baornatetab kipsengwet ko makoi kur Jehova chi nekere mutai kole moaeki. Amu tap komi chito kabisa newendi sikong'et. Ngikas atindiono kokikasu kit konye. Ko kiwo Mariko tap koit kokere akobecheit banda kole acha mawendi ngawek botebi ak mama eng olin bo gaa. Koek Jerusalem. Komanerechin Paulo kole kalyanoti anyun ikwo. Amu kikas wikit konye kabisa kenai kele mi chekaketoi banda. Komi netuitui nekere kole uye mamuchi. Ko kiker Yesu kabisa alamaliet ing muguleldo akoker kole chichi kotindoi muitaet akomuchi kwo eng banda nebo baornatet. Ko ngingonyo kokur tupchesiek cho Jakobo ak Johana ak kwan kokile ingen ile atebetab Sebedayo ko ki chi nekikorom kabisa. Kale cham kokure ilet. That's why kekure kainaikwak murenikab ilet. Boiyotab chebilet. Korom kimakanye chi kabisa. Amun kot beshore kinyo kotuitui Jeiso kolechin kona nafasi kitikin ngitiketindoi. Maana ale kikapche murik anan ki ngorocho kimen che tos le kono kimnotetab rongas kobar bichu. Ko ikere ile kitokotindoi kiyotok. Lakini muguleldo ko kingen kole jikonik. Imuchi kwai boisiet. Kongoi. Kongoi missing, kongoi missing. Kongoi mukai kimi malaikashekab Jehova kora kochobe mugulelwekab bichu kochobokis eng boisiet nekimeche kobochi Jeiso. Ko angot eng achek ko mafosenech Jehova keyachi boisiet. Ako yekure Jehova ko ne neitinye nemakat imete ak isub Jeiso. Atache mwalmoyat nerube. Kongoi kiboitinik chekakondounen. Ng'olyot kamoche atesyi konakamwa pasta. Ngeker atindiotab sirindetab kitabuni nekikure kainenyi John Mark anan ko Mariko nekikure kainenyi age Joana. Ko kiwo man amu kitokomining kijanayandani kowir beek kowek gaa. Lakini kinamwoini Jehova kongoi amu imamet Barnaba. Kinyoek Barnaba manya kowake. Kinyo kong'ololchi kijanayandani akotepse mutyo ipkana ole kimi nyalulnatenyi akotoret kijanayandani ngipkebendi nebo oeng banda kole kaya kakonyia kakonugei. Ko mi biik che ndakiitu kinyo kolen ikono aibu imetech ngewanin akiweke kine choto. Lakini kanyo kong'ololchi chichi akokaikai kot kotun keng'ololi kebendi banda nebo oeng kokakongei kijanayat. Ngakip kong'et Kipriang'it amu king'et Petro kolale. Chito nenamei eut neuno mwoe sirutik kole namei akokuskong kolaja matamuch mabote makoi tainyil kokeny weke kanyi ole kikewat kinye. Kolechi Barnaba aka kikeng'alal ak kijanayandani angen ole u. Mi biik che kolkolen ako mi biik che ingen kokaikai akondoi tugul Jehova kaniset. King'et poloteso kuya kokakimwa kot ketoiyo kong'et Barnaba komut weri. Ngipkomi kenyisiek 20 eng tai yun kowache Paulo kole oyo mutwa weri kinye angacham kijanayandani amwani kongoi Jehova akine eng Petro amu kinyor muguleldo nebo sikunet. Ngakikoesho kijanayandani tai ko nebo let ko kiakoming'ingei. Kokusyi kong'ang nyun kijanayandani.
ne kya ke se ko ngele promo no ni ki mete ja ko nyo ko te bia ga met lakini ki nende ne ki ter kitabu ne tai kitabu ne ba marigon ko kitabu ni ta ba marigon ne tai en kitabu shek tu li ba lu yo kem nya ja ki se kitabu ta Luka a kitabu ta Matayo ko ki isiru ne kitabu ni kita marigon so ne tai ne ki ba isies se nya ko test tu na tin do ni gere ko research ita ne tai ne ki shek pa research kun da ge nam ki jana yanda ne ga timda हम जाते हैं बोले अतंगा जे एक चमना जी को मी गनी सेट चिन्ह रुलियाती अगोतोस जितनी लेने नहीं अगोतोस की गाय एक दरा में चिमंगे जेन चिवेरी को की टीवी नानंग को जी नुको तो न्योने ऐसे कभी ती गाय को कुत्ते को कीमनी अनंतोस इसे क्या वागे कुत्ते पलुक तम्मा को में तो कमांडा लियो ने ताई लियो ने बॉय नगा जम नको के ngala lewi ko nya naka ma jaget ke to mageta style ko kasir gue mari ko kitabu ni upche una ay ngebe bertan tayo ko ngolole ko le cheiso ko ngo ko ge bertan ni ba ko ngete ko ge sogola ko tay ko ngolole bandap cheiso te butti ni ko tay ma ago ma jagi me ge to ko lungu gi ko cheiso ko ngo ko te ko no ko te tay ko siru tiju ko te be cheiso ko le age te be ge le cheiso ko ngo lakini kina ko ba konge noi king ko tam tam ni ole to lo le ko ngo ji ko le dei la ni to anan mo ni to tam tam konge noi to ko che gile ja king gen ke le yori tab chu ba a buata sol to sk mi ko tab chu ba ge mo te ge ko ki cristian lakini to ma ge na chu ba imu wak se ge mi ko tab chu ba nge ni shek ke ja a to ma ge nai ang go indi su go ga senet na mami ge na ge na to to ma ge na chu ba nge man ne boy ko gan na inche go nei lat na la historia nu go we ji po na te ta romani go bari asu go la historia ngaje tos ki go ba ganisa amutal vista ne ge nyoru akpara te ne ge nyoru nge wala ko urwam baget kuya ge wala ge betu shegap cheso kanya ge nam agerat aginda gorgore agi karta ko ta gas ko mo cheso go me again na may weritap chi again betu na baso mo ko nget pamanam ke kam sang mi tay ni chegi buat jugule yo go gu na dat paunin dat si ay go prime minister ko ga ga ne CS cabinet secretary ang nang ne ge bongan jige boy shun nyamuta ka wala ge met ila jang ko bet ma ko na hotoy ko manda ingeta butap chuana awa ko tebe jaisu li haro be diok kwe ko ma jate bole ye mi ko tap chuba kon ne ngi go ne ke nai ki gwa robin ki gwa telunot anang ki gwa kwa ke nai gele nei lat nei man ko gi li lai tori ne au gi li tisi nyo ko kai setani amu ga cho gas ko ngolol dos malaga isho mo je so kai nei la nyo ko toror ne lai tori ne ko le nyo ko lai toriat ne nyo ko sarwa ko metanin ne gi batisindet ne nyo go nyoy tokul jetin yetigen osye ako men gumurto yo so ko jine so ar ko tap kejir ako tisindet ko nga putu ko masta ga setani asinya ga be oretab kamasane ngotore te Jehova kingala le rani asinyu paisyen ga nyo ko toy ko tisindet ngata buta marigo again ko te tipte ma again ko mo yo to gole ako ba nyun ka bernaum agwag ne dat ngu no to ko jut sina ko gitorit embetu na to gibetu tap sabatu ko toy go netis ke ko ke goro gil anu chito ni le ye ne go netis ni ko ter tu ge ni actual yo ni ko to no no amai le go ako ngala lingim na tet mauji na so man gityo kalem nyeta ge mu ge ran wanyo ne pai chito ne ga nyo go le o ye resate ut to si tilila kole jo tilili ako nyangu no to ko ba ngale ga sungu no ko yam emetul gelei ko tepto no
kot muy ko tilil chichit kosop tebutiet nemi yutok au yo yekingikas logoiwek chemyachen kotwa muguleldong'ung kot ko alak betunoto betut nemeutie tos kingina Jeiso ko kitumdum sobondong'ung na akoi rani kotom iutye betutyek chetuiye ak Jeiso. Mi atindiot nekemwoe kele kingyo kotuiyo obwoti Sakayo chichi kenwach kingyo kotuiyo ak Jeiso kale kotun koker chepyoset Sakayo kong'ete karon kosir yekicham kong'ete kila, yani kotomo kwa kapkasi Sakayo kongoto king'ete saa 1 sikochobok ko saa 2 kikomanda kong'et sait 11:30 kole chepyoset ko kalia boiyot ngukasi kong'et betushechu akoi kole chepyoset ang'i angoto kesise tap kolen kokas ko chemerengit kanam boiyot chemerengit mutayo chemerengit akoi kole chepyoset kaja akinye kosup chepyoset anyone muto koptaminimiri kole katal chemerengit boiyot akwerchi tiki ak mukombet si chepyoset kole kaja nyone waita bajeri atomo mi kanisatoli kosup nguno ako ng'otegei sinyeng'etin labotonik kale kotil oret nguno kole ko aino ipkol asil beek boiyot akonde metit kanam mukombet sisi chepyoset kole kaja nyon akotil nguno oranin bo Jericho shuu kale tokere inye chepyoset kotu beek boiyot as akoib keturek konam mukombet nguno akong'etin akobatin ketit kai akonde keturek atyo korong'yi beek as atyo Sakayo kibokomnwoken eunekek matorochi nguno mokoiywet kolechi akosungukan round kowa chepyoset kole kikoe kiywek jurei kokai keit kalyao boiyot kikoit biik tinye kipkele saa 12 kikonyi chief Jericho kole kalyae kelayo san kwa boiyot kikoe kiywek tugul akinye Sakayo kalyao komamwa walu Sakayo sungukan ine ketit kole mukamotia eunek kolechi kole kosungukani round ako kelechi kalya boiyondoni kole yutok yekituiyo ak Jeiso kalen ateb ale yekingotuiyo ak Jeiso kotaibwoti akoi rani yeketuiyechi noto tebutiet nekameche kemetochigei. Ng'oliot age nekameche kemetochigei ko kalechi Jeiso age tugul nekenya sis memwochi chi moche kipsengwet konai kole tos imuchi muitaek mat nepelit nebo Jeiso nekasho komwaun age tugul nekilechi memwa kokiwe ning'etyo kole kenuno komwaita kole ngomwok chikiyai borani, yani ikosekei chito logoiwek chemyachen ngakiribe Jeiso tuguk aeng. Netai ko kimache kobor Jeiso atebet nebo Mesia netun nyonei makoek nin nekikigeni nyokobargei ak Romanik. Nebo aeng ko kimache kora korib mashokotoi luget nebo Romanik kotom kochobok kokimit kaniset, lakini maimuch komuita biik amu kimnatetab sarunet ak kongoi eng mugulelwekcho. Tos eng mugulelwekcho ko kikenai Jeiso ak kit nekiyaiwech kokonin kolong muguleldo neiwendi kot eng kot ak imwochini chito age tugul amu logoiwek cheitinye kongoi amu sarunet nekinyoru Jeiso. Ongeweny komie kenai kele ano sarunet nekikinyoru, ikochin mugulelwekcho korurukenso eng kongoi ak kakasetab kei, anan imuitoi kityo ile matamukune ng'alechu kimwoitoi sinyane. Ongeweny yotok ak isiaigei nito somenyu eng kainetab Jeiso. Amen. Kameche atisyi ng'olyo agenge yoto pastor. Kami ng'olyot nekamitei eng kanetisyetab Evelyn nekatuitosi ak kanetisyetab Mchungaji. Ng'olyot nekang'alal eng nebo kanetisyetab Evelyn kole obwa usubwo. Konyo nebo Mchungaji kole keamde eng kebeberwek cheterchin. Ateb ng'olyot agenge ale kangele obwa usubwo ko ng'o nito kekure? Kikomach sikouit yuto ng'obolutikyok keker kuyo mi biik alak chekekure eng ortinwek cheterchin amache. Ngeng'alale akobo kurset kole chito kikekur pastaek
kolamdoi kiamda logoiwek chemechen pastaek kikikur cheilotin, yes, ilotin koib koek pastaek ichegei chekikikurchi boisioni. Lakini ngeng'alale akobo kele ng'a alamaliet nekikikur asikobit koyapta logoiwek chemiachen, kikikur alamalietab Jeiso. Ko ng'a alamaliani? Ko ngisoman eng kitabutab Mathayo 28:19 komwoe kole notok anyun oba akoyai biik bororiosiek tugul koek alamalaik, oba sar ichek kainetab kwanda ak wedetab mirmiriet, onet ichek kosup tugul chekang'atak akoker omi koboto akoi eng betusiek tugul akoi kakesunetab ng'ony. Kale oba akoyai biik bororiosiek tugul koek alamaliet. Kikiyoktech kebe keyai bororiosiek koek alamaliet. Kikekuro akotesetai kurset nguno. Ng'olyo neo nemekenai kotesetai kurset akokurin inyendet ak ane akolen ongebe keyai bororiosiek tugul koek alamalaik. Ko ki alamaliet korok asikebe keyai chun koek alamaliet. So kursoni ko keboisie talentaisiek kyok chekitindoi. Kikikurin iboisie kit nekang'alal Minister kole itinye ne eng eut. Talentaiyot nekikonin ko kikekurin iboisie talenta noto. Makikur chito age neter. Kergei ko kikurin inyendet mwenyewe iyai boisietab Jehova nebo otisiet. Kongoi. Bas ngebe kongoi pastor. Kongoi testai. Kakibe kwaeng kasi. Eng ng'olyon nebo kwaeng kasi aname kito nekamwa pastor. Kinyo chito mite biik kanisa betut nebo Sabato. Konyo chi nekimyoni akindochi noindet akomeche kobarasta akobo Jeiso kotebe kole Kiptaiyanan ngashinyo kenyonyi barech kokwong'e biik amu ngoteleli nguno kergei nguno yo katelel amdoindet tesetai eng kamdaet eng yu kong'et chito eng kwenutab biik akolech kenyone anyun chito ni. Yani komwa chito kabisa kit neyoe kole ngoi weritab Jehova ko ingen ile kitab konyoindet akine sikobar kain komwa rot nikochami yoe ako keteleli eng tai yu akojesta akwet. Ingen oindet kabisa komoin ene sang. Ko kanyo komwochin Jeiso eng yu ko ki oret agenge nemeche kwa Jehova kobor kole angot ka kimnotetab oik kokuitos kole mi Jehova eng kwenutab Jeiso. Akimeche konai amu kemwa pasta ile kiek amdaetab Jeiso neter. Makergei ak nobo boisiekab kanisa, makergeit ak nebo tisik. Tisikab yautik tugul ko king'ololi eng tugun chebo biton chekisomani kemwoe kityo kunotok mami kiy netinye muguleldo. Kikoek atebetab biik. Kibendi saet akewege amu kingen kele ngetoi saet eng yu ketorchin yo. Ingen ile eng kaniset nekikepangan kunotok ko kikobunchi program. Kitoune yu keba Sabbath school, ketar Sabbath school keba matangazo kechopkei amdoik koba tai. Ketar amdoik kopit amdoindet. Ko ngosir chito angot ikere konyek kabisa ingen ile program kotougei akoi obekyu. Kinyokowal Jeiso program na akong'alal ng'alek chenyikisen chekitwa oik chekimite ko. Melen kitwa oik chekimi sang. Ko kingakonya chichi eng betut nebo Sabato amu king'olole tuguk chenyolu kwaak eng Sabato. Konyoiset ko oret agenge neiboru kole boisie Jehova konya biik. Yeinyoi muguleldo konyoi sang neu banyek ak koimutikab biik. Biik chekikonam oik kenyisiek chechang akonyalil yutok yebitu katyaknatet nemeche kotyach Jehova biikchik tugul. Korok netai kokakotyach chichi koboisie Jesu ng'oliot agenge kolech orib momwanyu, orib kabisa. Nga kenyai kot saa ngapi kotilen kerib memeche imwaite. Akilech usishe kabisa kwechu komi rani kanisa matomwa kiy. Ng'oliono nekimwa Jeiso kekure eng theology chakikosomane kekure messianic secrecy. Kimeche kotoi Jeiso koboisie ung'ot simotok kebar inendet
en kasarta nenwach komakikes boisiet nekikachop Jehova. Kongolejin chi memwa komelen kaete kale kityo tomo koit anyun kasarta nekimwoe. Ko chi nekakenya kotitepche mau kechiriet anan ko moita nekamong nekakoriri kabisa koloboti nyu. Ko boisiet netai nebo Sabato ko konyoiset. Ngiwe 21-28 naasoman pasta ak 29 kale kingwo eng yotok anyun komong Jeiso eng sinagogit komanda koit kotab Simeon ak Andrea koboto Jakobo ak Johana alamalaichu 4. Kale kingakoit koyotok amu kakiba nebo Simeon ko Petro. Ko Petro ko kitindoi kamet ngele chepyosab yugoi. Komyoni kongalal sirutikab Jehova kaboisie kutitab Kipsigis kale kikanam eiset. Eiset ko cheptikoni. Kikere kabisa kopotoni chepyoset kolen ing kot. Ako makong'ete makotweku. Ngorto tugul kopirtogei kabisa nebo kwong'ut. Tikini. Kolech Jeiso moite kitikin. Kwa Jeiso ak konya chepyosanato. Ya konya nguno eng betunoto kakiro konyoiset nekakwaak ing sinagogit kanisa. Konyoiset nebo oeng nekenyanyi konya Jeiso kamet nebo ngot Petro. Nekere kele anga kanamgei boisionichu nguno konyoiset ko oret agenge nekityoche biik ing eunekab boindet. Kakityach nin ing oik kanyaketyach ni ing miondo. Chepyosani ing miondo nekakoim ing sobondonyi tugul. Nitok ko keborwech komie kole tuguk chenyolu eng betutab Sabato ko netai korok ko kenai kele mi Jehova tomo kometo biikchik. Tokomi Jehova kwenunyo. Baorioni ng'olyondoni kele yoamdoi amdoindet ko konyoiset. Angot yakat kanisa yakale pastor anan kole amdoindet nekaamdoi kot komi chi nekose ki nemakase bortonyi makararan. Akaikas kursonotok muguleldong'ung akotwain muguleldong'ung. Ko kayananake an ng'olyondonotok ko boisiet nekiyoe Jeiso eng betutab Sabato eng kanisa. Katoret nguno kabwatutikab alamalai kokatoigei. Kele Jehova boisiet nenyolu keyai eng Sabato ko ketyach biik ng'atutik chekikorat kenyisiek chechang. Amu kaumet nebo biik chekakobwa komelen kikoito postainik chamu ikere nguno ing postainik chekikonde amdoik kokure biik kole oye kiamdoi kinyoisei kiyoe kwong'utik. Maikoito Jeiso tugun cheu chot. Kile Jeiso yekakenyain ngoe meoto akotoi komanda Jeiso. Boisiet nekebor Jeiso kakenya kametab ngot Petro yu ko karib Jeiso kito nekure tilyandit eng kwenutab koyonik chekatoi kotach logoiwek chemiach. Katoi logoiwek chemiachen Petro, Andrea, Jakobo ak Johana. Ko keborchi kelech boisiet nenyolu owai eng betutab Kiptayat, betutab Sabato. Amu kibitet eng Kristo. Ngisoman kitabutab Luka 4:16 komwoe kole ki atebetab Jeiso komi Sabato. Ki atebenyi kingosis kabisa ko Sabato komametoi. Ako ki betunoto ko betutab konyoiset. Betutab katyagetab icheket chekikorat kenyisiek chechang eng logoiwek chemiach. Keborwech nito kele Jehova kokosyin rirek biikchik. Kosyin rirek icheket chetikendos. Tokomi Jehova komautye biikchik. Mi biik chekoratoindet kenyisiek chechang ako mautye Jehova. Ko ngisoma komwoe kole eng kasarta age tugul sikwaak tuguchu eng Kristo ko kirutochin biik chekinyoru mionwek
neiboru kele en betutab Sabato mat koik kityo kele ketebi ngoi ng'ung rutochi biik, rutochi kristianik, rutochi biik chemi sipitali akobosochi, orutochi biik chemi korik, biik chamabwa kanisa rani orutochi akibolechi kalyan ngomainyo ra. Tap komi chito nemanyo Sabato ini, manyo Sabato ni age nenyonei, manyo Sabato nini, kotebi arawet nemakingen kele kiwano chichoto ako mami chi nemagee. Jeiso magenyi mising kokamwa kole eng kanyoiset komeche Jehova biik chekeriken ichek chesochin. Notok amune saet nekisoe ko kiib Jeiso boroindo neo mising kosa. Kale kicham kong'ete karon ine kokerir emet akwo tulwet akipkosa eng taitab Jehova. Kosome kimnatetab Jehova sikobit ngotougei betut kotoigei kimnatetab Jehova kokochi inendet kimnatet sikobit kosor chechang chebwone tainyi ak chemeche kanyoiset ak kemeche kesor icheket. Boisiet nenyolu keyai ko keal malaikab Kristo anan ko biik chekikekurech ko kenai kele tikeni ng'ony. Mi biik chetikendos, ngowalak amdaenyo, ngowalak atebenyo, ngowalak atindionyo sikobit keeku chesoru alak. Ingoeku kerichek mache kirindoi alak. Amu itab inyoru ngotamdoi alak kokirinda biik kabisa makonyone chi kwenung'wa. Makokonye ngotyi kwamda amu ngiyamde kokikesesin akewirenen ng'al akele oyini mengeni. Ako Jehova koboisie chi age tugul ango lakwa nemining komuche kwai baornatet. Ko kameche kityo kemwa kele eng betutab Sabato ko betutab kanyoiset, ma betut nitepche ngo. Rutochi ichek chemeche toretet. Nito ni kiyai Kristo sikobit kosor ng'ony. Pastor, ngates ng'alyo eng yotok. Kakotok eng yo kuya kemwa kele kimi biik chekikaba kanisa ako kitinyoik. Lakini kikiamdoi siku wiki kwa wiki, lakini komie koi chotok, lakini kimokomi no tesetai. Imukakse kebendi kanisa ako kakibendi keibe ngoroik chepkele tu oye koilach kobo tano manyone oye kanya tiem wikini akine alach nenyone. Komi nebo sait neko alake keng'olole age wikit ole kou tu oye kwal karit akat koketut nelel. Kemwoe atindonik ak siasetab ng'ony ak ne Sabato. Lakini kaip Jeiso ne kashe komushi karon kokwetkei ak Jehova. Kongenyo kotonon inyone kopel logoiwek chemyachen chito, che logoiwek chebo tugetab Jehova neng'ololi. Eng achek chekibendi kanisa kebendi kekose tugetab Jehova anan imukakse kebendi ak kimnatet ak tamirmirikab oik ak keweke kuno. Eng achek chekiamdoi keamdoi amdaet neirwarwani biik eng yemi ak kemete wikit eng wikit komi mugurekab setani anan logoiwek cheityochi bichotot koweka kokakewal. Tebutiet notok kameche kemetochigei. Tos ngebendi kanisa komi kit nekawalak eng mugulelwekyok anan takemi baunatetab mugurekab setani amu kibendi kityo ole kiboiboegei ko tienwogik ngo kitienik chekityeni eng yun kebendi sikiboru kele kitinye kwaya ako ngatien kabisa korobochi kaniset tugul. Komi muguleldo ne tokolosegei kotororegei matokobunchi torornatet Jehova. Ingot komaeku Sabato neikochin mugulelwekyok koilyo akonyoru kasobet akotyach mugurekab setani kenyolili amu nebo let kot keboto chenyonyo kolen Jeiso mongenot. Tebutiet nenyikis notok man amu nyolu koborgei kele tos ne nooksei mugulelwekyok. Kiborgei komie kele kikochang'a amdoik ako matwoik. Ko kingoit Jeiso kityo amdaet netai ak boisiet netai kowaskei oik ingo chekimi ak bichu. Koi amdaet nenyo yo kibendi kanisa kibendi akeweke kounot anan tabiwe kanisa teitu inerekat kosir. Amu kairo ngorietab chepyoset ake ikere ile uye kako anan kokesasin korok kewe tai kechamin eng yu ingibitelel eng yun ibotoni akiye. Oye ngotorete Jehova sikobit kowalak atebenyo. Kongoi Ramaru, karibu.
Kongoi kameche ates kiy. Oi. Kongoi nya pasta kit nekaimwa akobo betut nekibo Sabato. Ko matkeutye atebet neu notok kerutochi biik eng betutab Sabato. Eng betusiechu ko kikoit kit nekeeku idol siketeb ng'ony ak ketou keng'alal. Ib kenyoru kakeng'alale tuguk chekamakomokotin ako ndakakibe kesochi biik alak anan kerutochi chemiondos takakeyai kiy netekoksei. Mwae eng kitabutab Jakobo 5:14 kole miten nemioni eng kwenung'wong ingokur boisiekab kaniset akosa ichek akobo inendet koile mwaita eng kainetab Kiptaiyat akosob saetab kayanet inendet nemioni. Ikere ile ngerutochi biik ak kesochi kwae Jehova kwong'utik akosobi bichotok eng kayanet netinye. Ko ongetestai ak atebonotok kirutochini chemiondos kosir keteb ng'ony ak keyai idle talks anan kechomse ak keng'ololse. Mitei tugun, itu tugun ko kakiteb ng'ony ak keng'alal tugun alak. Ko ngondoiwech Jehova. Kere kotesetai kaniset kotesetai amdaet saa 5 kele mi lanchi kong'ep ketoi lanchi keba lanchi ko ng'olyo netai nebo lanchi kele wole na Rabuto wakas ng'olyo nebo mwa Rabuto ketoi bata na attention kwa kumasta aga siasa completely age meto logoiwek che ng'alale nguno nakategetesetai kikimitegei ak kesochingei ko ng'alek alak chekakeba siasa amu yuto leketuyechin matuitos biik bendi boisionik ng'ukit komugul. Sabato ko betut nekituyechin asikeamtochigei ak keng'alale siasa kotos konito amune sikere makase amtaet biik keng'ololchin. So ngonyo Jeiso betut agenge ak nyokwamta inendet ko mang'oik chu kocham kekirubu biik eng kot nga kanisa orit. Lakini amu kimeche kekaikai ketebi kepchei tuguk tugul chebo ng'ony kibagenge. Makimeche kiborugei ak keyai boisietab Jehova kosulda boisiet eng kasarta ne inet. Nito amune sikeng'ololi betutab kosomok kasi nemwoe kolen ung'otietab boisietab Jeiso. Ne ung'otiet nekitindoi Jeiso eng boisienyi, ung'otiet nekiine nekitindoi Jeiso ingomite boisiet. Kenyoru eng kitabutab Marko 1:35 akoi 39. Komwawech atindiot nekakomwawech pasta Nyalile eng nwokindo. Kala karon mising kotakoimen bokwong'ut ng'oliondono. Karon mising kotakoimen. Kala kong'et akomanda sang. Ng'o nito? Jeiso. Nekale king'et akomanda sang kotakoimen. Akwano akwa surkwen. Tesetai sirutik kunalak akwa surkwen. Kwa kalia kale kwa kasa eng oloto. Ung'otiet nekitindoi Jeiso nekikochi kimnatet nebo koterteris eng boisienyi ko ki ng'oliotab saet. Nekale king'ete kotakoimen karon. Ngele kotakoimen ngelen ngirong olinyonet betusiechu olinyo olekimenye oli. Ko ngeng'alale kele kotakoimen ko kimimi 71 kakolap keit makoimen. Ako rokta asista koek saa 3. Kotom koimenit. Ko kwale nabwat ale asi mang'alale sait chichi kole sait 12 takilen kamwa sai lakini kang'alale imenindo. Atwat anyun ngole kimye ko tajeket amu ngolaba ka ko rahisi koimenit sait 10 kotokoimen sait 11 ako 12 ko noto kotokoimen. Lakini ngole nyo oli ko sait 10 ko korir emet. Ngko sa 11 ikolap keisa iwendoti din sa. Kebor kole king'ete Jeiso kembout mising. King'ete kemboi akomanda sang akwa surkwen ngeng'alale akobo surkwen ko ng'alale yeto ole sisat ole mami koimut age tugul ole mami chi. Surkwenet imite kityo ngol surkwen ak tiong'ik chewaktos taritik chewaktos eng soet barak. Taritik ngomi koronde ngikose teta ngolololin kokeuti kolo. Lakini imi surkwen inyegei komamite ak chi asikobit ng'alal ak Jehova neng'ung. Kale kwa kosa eng olotok ung'otiet nebo boisietab Jeiso sikoek konyor kimnatet. Ne anyun nekitebegei ile nito ko Kiptaiyat weritab Jehova nekiwo ak kosa akosoe kwanda kole kono kimnatet asikobit aterteris eng boisiet nemite tainyi. Kono kimnatet asimalosugei asikobit kolostun kaineng'ung
kono kimnatet ayai boisiet nebo konyoiset nebo amdaetab logoiwek chemechen nebo abarta kaineng'ung ak tirinatoshek chemoikesugei. Ngot ko kisoi weritab Jehova kotya ole kemokene ak achek kesa ko kikosubikchik. Kale kiisub anyun Jeiso Simeon ak chekimi koboto inendet tao mi koitet 36. Kiisub kingop kusurkwen kosa. Kale kosub Jeiso Simeon ak chekimi koboto inendet. Kale akinyor inendet akolenji chengen biik tugul. Kebaru ene nito. Ngot kole chengen biik tugul kobaru kole biik tugul kokimong kole kimi Jeiso. Ako biik ngishat chekimiten kasara. Yani mami akot chi akot akenge nekingen ole kimi Jeiso amu chenge biik tugul. Kobar kole kiwo ole ung'ot. Ole ngicheng akile ameche awo ole bo soet. Mi saet neketindoi nekimuchi keyai ko family. Mi saet neimuchi iyai kityo ngon nemomite ak family nemengen akot family nengot kole iso eng ibono. Amu nito ko kimnatet nekonin Jehova akonyitin asikobit itestai iyai boisiet. Kale nyolu kecheng boroindo nebo saet ko kikial malietab Jeiso. Nyolu kecheng boroindo nebo saet. Kale kecheng nyito ole yamat ole menyoru kaimut age tugul asikobit ong'alal ak kamuktoindeng'ung ko ye kicheng'e Jeiso eng kasarta age tugul. Kale matibartegei eng ortinwek amu ngikas akobo Jeiso ini ko kale kimukongen chi akot agenge ole kimite amu kicheng'e biik tugul. Ipkocheng'at Simeon ngot konyo akole chengen biik. Ko kingap konyor ko koitu 38 ko kale kimwochi ichek kole ongebe olda age nganasok alak. Mate kole ongebe kecheng'at bichu kacheng'ech. Kale ongebe kamdat ongebe nganasok alak. Kale asikobit amde ngolotok akine amu kenyo akobo nito. Kikicheng Jeiso kobor kole mawo ortinwek kwen asikobit kosa asikobit koker ng'ony kole oye soe anyun chichi soindet. Mawo oldo mung'areshek asikobit kosa. Lakini kiwo ole ung'ot. Eng oret age konyolu ketindoi boroindo nebo sautik. Makibartegei eng bororiet eng sang. Kiboru ko kisoi kekutungse ak kewokche ak kebir sukutishek. Asikobit koker kipsengwet kole ak koker biik kole kaimuch kesa. Ni ko siri neng'ung'et ak Jehova nekonin kimnatet nebo katerterisiet nebo boisiet. Nyolu maiwe oldo mung'areshek. Manyolu koek open sautikuk. Nyolu itindoi ung'otiet nebo saet nekonin kimnatet. So kotebege bichu kole ango ndo logoiwek ango ng'alal chichi ko tundumech. Ango ng'alal chichi kotindo kachutet fulani nemakikuitosi. Ango chuti biik kabisa chichi ko ng'alal ko amu kimnatet nebo sautit nesire neng'ung'et nemite ng'oriting'ung. Maamu kimnatet neibortoigei, maamu lasetabgei, maamu kito nekikase mwae pasta kolen ngirabacha kele kitienindet kabisa ko ibile pas mami nesirech. Makoi boisien tamiritab Jehova eng oret neu noto. Boisien tamiritab Jehova yeikochigei kaminginetabgei eng saet koboto kongoi. Luka 6:12. Ikase ng'olyo nekale kiwo Jeiso eng betusiechotok tulwet kosa. Ak kisa Jehova kemout komugul. Metesa melen saet kale kiwendi menep kosoe komuch koswa nwokindo komuch lakini mi betusiek chekimuch kosa akosan kemout komugul. Ibwat anyun kembout tugul. Neng kirutosi kaitit emet yani olimbo sang ko kaitit. Komi chekeuwe matungole kerutosi kakeruye eng mam yani makekose ki amu ruondo. Lakini Jeiso ko kiwo sangut ole mami ole makile ole ma sur kwenet lakini kasa kembout komugul. Angotindo kimnatet chichi kabane saon ne kasab koshek tugul awene dautor tugul. Kaposom ne kokoi keboru kole kami kamanutiet ak kimnatet eng saet. Aje kanyi makitinye ke kabisa hii. Tikitegemeane kononotiot nebo kipsengwet. Konyoljinech kesa kotianit. Masaet na kitongol gamis. Masaet nebo koskole kityo nekilen ongesa. Kale nyolu ketiem kewal ole kisoitoi akot eng korikyok. Amu kotugul ketindoi kebeberta nebo saet. Kikole boiyotab kot sait 12 anan ko saa 1 ameche lakwa age tugul komi koi asikobit kesa.
ko ngap kesa komi program ni subi kigana lago ko le program ni taw ne ko nang tosya kingen gel ngip ke miyo ko ne ka tarba ba ko so ne ko pro saut kero ko ngala ko le ga ga tar ga ori to nya ga tarat saut ko la ko daga tuno len ga gi tyo ne ka tar ki ko ge ne bi tet ne ma ko wala saba no ga bi amu gi ko ge ne gi subi tyo ngona ratiba Yusuf gele ji tang nang ko miya ge la ga tar ngip ge tin tan ge la ngep tin tan ba ta ne bale ko ngala ko la ga tar tuto ago program ko no neta imu ko sauti kyo bo tigi ko kindo tigi ngel nge tawne rame ke so ge ma go ngoy ko na ba nge kwa tilian utigi na ba so ngi ba choro no na ba ngwan ke le amen tigi ko excited ngi ko kindo na ma sire ga ta pot na ge kesir aso be gisu kale ingo bun mugo le we ori sauti kyo aso ko be ke ge moy Jehova ki to lo magen nyo kale sam saet ku fungwe tigi go ne aso bi yote yuwa de yote aw ko ti ba zongo aso ge ngala di Jehova ko go ne gimnate ne baba ishiet na mi tengure da wasista kalo sa ko tol kita bo solo ne ge mu tamana sa ko tamana sisit kala yo sa ko tol o mo go ngo tol amu ni tamageta Jehova en Cristo Jesus en go kwek ni tamageta Jehova en Cristo Jesus en go kwek o soe ko tol kwegi soe Jesus Cristo si otore aso mane te tabu shagai marigo loga itenyo gorta maglo komo ego lene aginga go paga take wotilwet kosa ngana to jeiso tameje gaskaranyu tamana ngondu tumosomo rena meja tawne tamagai kala gijirtir enyatak alamalien ni gijirtir enyatak alamalien ni kolan main ke tabik agoba vitamin kondo enenda pero yuto logi mi tuyet aw nga ko bata tuye no ko ba ko longa be ko berno ko yirtira malet ko le jopa ondo wala mainga to ba kala mainga alamalia kondo enenda kala yegito go mi si tuye shaga bay enena gito mi go mi si tuye shaga ko ba alamalia kondo e kala agingo go mi si tuye shaga koba gotogosta gingo wa misu yesho ba sore kala gotogosta nenda tuluet kogosa ago menti engoloto go mi nege kala yani koba banda suppose koba agala maldena ko kondo nenda nyanja lagone ya misu ye kora nga ba tuye ko na gatole ngala batanyu nasar ke ba agala maldet ke gotogosta tuluet kogosa deiso awi sangla de ko menji yuto yera gara ko endi ko bune bek parang ko le betro ge ran bu wo yinde ko nyoni kala nyap ko betro ko le ja nyi ni wari tab joba kala ko le ji ko nangna alia abun bek ku nyoni enyu igere je iso ile kigi min ngala tab sa ta ngon ga ko ba june ko le ngo nye ro kasa aso ko bi asio su bi je gat ko go nyori ma ted ba sauti tabana ko Jehova nyaline ke sa ko to amuni tawle ge nyorne gim na tet aga terteri shit no bay shit kina tasay anango na tere ataje malamu na rewe Majama kongoi yara maru ngalek chika mwalimu inek tugul ko engyu igere ile ngalek che kimen chekage ngalale chetinyin muguleldangung agas iba yani ba chito lejigei ngawek in yani kwa mutawote kwa gase ko mang biik eng kanisa ngut ngemangu ngurget kutoi biik agere age nekakongwerera kolechi ninyi obirechi ngin biikab ainet aleji kalia kokakwet kesit kabisa aleji ke anga choto ui ara in kakinetech kewalake eng sobonwek chok iker ile chenge shetani oret nenyone yuto nyokotepche ngwony eng yuto asikotakchech kole anget ale bwane sabat lakini anyone nyakurok eng si kobetyo tuguk chekokas mawoe beit mawokase ko
Engebe betutab kwang'wan kasi anan ko kigesu kolen lesson kale tos irib ung'otiet tos mi kiy nekikemwaun ne tos isiste amemwochi chi akot kangekas kele kakinyain chito ibisop imuitoi tos amu mi biik cham kelen ye muite kole chito mamuitoi kai kamwochi natut wekchigei natut akolechi natut kikaswo ng'olyondoni tos irib ung'otiet ko ameche kesoman kitabutab Mariko 1:40 akoi 45 ak awendi akwai amu kakwo sait kolen soche sait amu matinye sait netya eng mwalimuinik kakikonech saishek chekitore kolen kinyonji anyun inendet chito nekitinye mogondosaik ko saisai kokutungchi akolenji ngicham imuchi itililo akirirgei inendet kiyokoito eunyi kotwa inendet akolenji kaacham tililitu ak ngunotok kobakakta mogondosaik chichotok akotililit aking'at inendet mising ekas kang'at Jeiso chichi kolechi ngunotok koyokto kwo akolenji amatimwochi chi ng'olyo ako ui bandang'ung iborchigei tisindet ak ikoite akobo tililindang'ung tuguk cheking'at Musa sikoek baornatet eng ichek ako kiwo akotoi komwaitaat mising kakotoi komwaitaat ng'olyot kakilechin memwochi chi ipkomwaitaat mising amu maimuch kosista akobartaat ng'olyondonoto kotko matakomuch Jeiso kwo nganaset kekeroti ako kitebote sang eng komoswekab surkwen kibwonji anyun inendet chebunu komosta age tugul ekas chichi kitinye mogondosaik abwoti ale ngalen abwat nga mogondosaik tuguk che tos konekititu ko kokochek ngonamin konamin iman kotko maitwoigei yani kaibul purutek cherong'ugei ko kikeny ki biik chekitindoi mogondosaik kakonamin mogondosaik iwendi omenye in olinbo ong'atet mami chi nerikchinok mami chi nebook oam chekoam ngokobeku obeku lakini kitinye rirgei kale kirirgei Jeiso kokinyonji chichi kolechi anget ale imucho itililo akilech ayani kalya Jeiso nekatiny chichi kimokotinye chi biik chetindoi mogondosaik lakini kale kiyapta eunyi kutkutit akotililit kale kimanda kingotiny kole koistogei mogondosaik ko kitinye kayanet chichi kole ngotkotinyo chichi kosobo ako Jeiso ko kasobindet tinye kimnotet kosob atya koyokto anyun kole Jeiso amu kitinye rirgei Jeiso atkinye akotokotinye rirgei ngap kekere kele mi biik eng kanisetnyo anan eng gaa anan ko ano chekekere chemaketinye chemakerikchini tos ingen ng'o nemeimwochini nemailechini oyie nga aunun akot kelyek ichekei ngakonin akot beek iune motepche eng mesa ak chichoto kotoamishe ngotko kakonyo mesa ile oibwo chechuk kobwa ko amu motuitosi kalya nekakeyai kounoto lakini Jeiso kotinye rirgei nekarirech chichi kotililit akolechi ui anyun iborchigei tisindet amemwochi chi
kiwa chichi ibwotwo kora chito nekitiny Jeiso nekitindoi kimakomuchi kotokwo ako yekaking'et kwa kitandenyi. Ko iboiboitu netya chito nekikoimeny surkwen akanyoru kosop. Akot kitindoi chichi yani manyokorit komong'une surkwen konyo nyokwole mi Jeiso. Maiywei amu kabwati ale kitakiwire koik kebore kele neni makat konyo kokikochi Jeiso kamuget ako kiwo. Ko kilya noilen ile kilya Jeiso sikolechi mebemwaite. Kokale eng kitabutab Marko amache sisoman eng kitabutab atebetab Lawik 13 koite 44 akoi 46. Atya isoman Johana 16 koite 12 akoi 13. Kalya Jeiso sikolechi chichi matimwaite ako ndong'onye tamewendi makoi siste kito nekararan nekakeyaun. Kisistoi tugun chelembech lakini makoi ng'oliot ung'otiet makoi mwaite. Ngisise kole ibotoni kong'alaldos akot pastor kakomwa ng'alek chekakase kamach kolong muguleldonyu. Abwoti ale ngakekergeitu ak chichi bo mokondosai maimuchi kosista kakilechi mebimwa. Kokale Jeiso kilechi kimakotomo koit betusiek chekakokimekitu eng ng'oliotab Jehova. Yani uu lakwet netokoming'in netokolue chego. Meche kokaikimitu asikobit koelewan ng'alek chemwoe Jeiso amu kale Jeiso akot ndamwoiwo ng'alek chameche amwoiwo momuchi oelewan tomo koit wakati. Kwanyun kikere nguno kakomwaita chichi kwa kakomwa kemach kele ng'o chichi nekanyokonya chito nekotindoi mokondosai. Kaketoi kisub anyun inendet nekere ile kakisubot kemeche kenai kele ng'o chichi neteptoi ano. Nekere nguno ikere ile bandanyi kisuboti Jeiso maisubi konai kole Jeiso ko ng'o. Yani sarunindet nekinyo nyokosorwech. Kimeche kenai kele kabila gani chichi, chito nelion. Lakini koikere nguno ile shetani nekabwa kabwatutikab biik kotko makoi ibwat ile ka Jeiso nekinyo ko Jeiso neameche anai ne sarunindenyu ne Kiptaiyat nekinyo kwa Kimurtoiyot akobo ane. Ara anyun tos mine ng'oliot nekelen kokenai nemite wakati neyoche komemwa. Mite kito neilen kamayame amwa eng yu matiny ko ng'oliot nebo Jehova. Tos mi sait mongen ale sikomwoiwech akot mwalimu. Mi betut anan amune simakimwa. Eng yotok akere ale kiingen Jeiso amune. Ko ikere lesson nguno kakinetkei amache siketar kokameche atebe akot pastor kele tos amune sikemwa kounoto, tos mi kiy ne tos matiny ngot kotinye chi kotesyi yotok. Ngates amune mising nekimwa nekile Jeiso momwa ko ngisoman kitabushek alak tugul ngot kitabushekab Ellen White kale mengen Shetani kabwatutikchok akoi sait nekakimwa. Kot kemwa kabisa kele akechomchi chito age nalimwoe chito kole chito nechomun akobo chito age ko mutai komemi kochomin. Ingen ile chito neng'olole chito age nyokong'ololu kabisa katindiatab anum komwoun kolechin ikere anum kouni ko mutai komemi konyene nekemwoe. Ko ikere ile ung'ot chekamwa Jeiso kokale biik momwa. Na ile Mariko katoi boisiet Jeiso akotoi konyoiset. Maikagei. Logoiwek chemiach ak konyoiset kaba kibagenge. Ketya Jeiso koik ter inendet. Ingichek kochom komi kila mising ko boisiekab kanisa kandoik chochom kondochin ng'alekab dini
chu cham kondochin kaniset ak koker kole boisionikwak tugul cham koyoe bichu ko buch. Mami kiy nekikwai bichu. Kikotebi ak kiptengekinik ak chemiondos kenyisiek tugul. Kasir nguno Mariko kotoige boisiet neter. Yo ikose yo kamwa Arap Mariko kole akile chang ngisiat biik chemiu cheikenisie. Ko bichoto komelen kabwa bichu amu miondos. Angot kerge ak amdoindet chama kiyabwoti bichu katoi Arap Nabe nebo Ziwa kotoi kerichek chenga ngomite tuyet komi sakitiek chekochin biik sikorionso. Koyote song'ong'onik kabisa chebo serunek kole irioni chito kabisa kowach nekitikin kole. As komakole biik kerichot amu yakaketar tuyet saisiek chekang'ololdos biik konyor logoiwek chemiach ko kiwire biik tuyet kole. Ak kianai ale anga miondos biik anyun chechang. Tou amdaet ak itou inyoiset. Chang biik cheo kole oye oret. Notok kikoboisie setani koboisie amdoik alak eng oretab boik sikobit komas biik eng imandab Jehova. Jeiso ko kingomwa kolen momwa ko kimeche Jeiso simakilos. Mama Jeiso katororet. Rani betusiek chu ngwai chito kanyoiset kochobe kabisa kochob billboard neo nea akonde pichainyi akole sinye tarikisiek chekile komi kanyoiset mi ne owekewek tugul stadium kotabosom ngot ale amdoi choto kalya maba besho sipitali ku Moi and Teaching Referral Hospital akolech daktariek kimi area wiki ngoba ji age tugul nekeamutu atare kurkat obarusa wikit agenge nyino amdanat amune sikewuny mune sinyekeba Umbo Kipchoge anan keba 64 stadium anan keba Kitale anan keba ano neikere ile kikeal kimnotet nemako nenyo makomi kimnotetab Jehova netindoi kimnotet nesaru biik. Konotok kimwa Jesu kolech momwaite amu kasarta nekibo Kristo kokatoi logoiwek chemiach. Kongoi mising. Kongoi amu kibwotwo ingen ile biik chechang oindo kenyit konye anan kenyini nekiibek biik eng Kenya amu chechang ko kicheng'e konyoiset. Ako abwoti akot kibwa akot kobwa karibu gaa kale kimi kiwanja karibu gaa olinyonet chekinyokosochin biik. Kot koit kobwa biikab kanisa chechoket koba yundo akichek kole ngot kisobi biik alak ko kalya kerichechu. Yani ako ikere ile kawale shetani ko sikeribgei eng yu ko kinetkei ketebe ng'oliotab Jehova. Amwae kongoi ng'oliotab Mariko ak asome chitugul ketebe yu kinetkei ako yekaibata lesson ko ibiweny amu king'olole kitabusiekab Mariko nguno ko kakomwa kele kisomoni kitabuni isoman somonjigei asikobit ielewan. Aker ko ngetare lesson nekobo kotoin koale uye konyigis noto. Kaketauni ikere ile nyigisen ng'alek ako ng'alek ako ndanyigisen ko kiyap komutyo mamite chito nele oye maelewani elewani tugul. Kondowet tamirmiriet netilil amu kimwa Jesu kole yawe ayokwok ne notok nyokokonok sioelewan. Ko abwoti ale age tugul eng achek ko kakicheng sait neisoi. Keker ile ki Jesu akot ndakilya kocheng'e wakati kosa. Ko kakikonech wakati akichek. Kimi betusiek chekakong'ering'itu abwoti ale kokinetkei eng yoto. Ko kaeng'et isa matkesa nakisoe binuch anan kesa nebo amitwogik nekikenai kakemwa pastor abwat ale ingen lagok kongen kole keityo koba social media chechwaket. Ko ikere ile kakobuch ak mamite kiy nekakiyai. Kakoek desturi kityo tos ne nekakiyai. Ing'ololchinigei ako mite biik chekemoche kinet sikonai Jeiso. Mite biik chekikesas chakakimwa kele biikab mokondosaik ko ng'o neingen inye nekiker eng kimila nenyonet nekikeyai kwaigei bichoto.
tos chichi no kilen matuyechi katuyet ne tos ibwoti ile notok ko ametoiwok eng yotok kiba kele kinetkei ak kesochigei asikobit kewalake makotya betusiek. Amwae kongoi eng wikit nenyone kinetigei lesson kora nekitesetai eng kitabutab Mariko ako kinetigei akobo tiyoshek. Abwati ale tia tiyoshek cheketindoi ko atochok eng betunotok asikinetkei kibagenge. Amakiit yotok ko ongesa asikobit kondoiwech Kamuktaindet. Jehova nekisomen kilosun eng saitab koraket. Kongoi amu kekonech kamuget. Kekonech keboisie kutitab mwalimuinik agenge. Kongoi Jehova akot eng kosik anan ko chesomani ikochi tamirmiriet netilil asikobit koelewan ak kenai Jehova. Asi yeyomech oindet amu kakinai kele ingen akot oindet weritab Jehova ne noto Jesu Kristo. Ko akot akichek Jehova konech ung'otiet ak kenain asikobit eng betut age tugul yekamach kouny oindet ng'alek kekere kele kamach konyokoberberech. Kongoi amu inyone eng chokchinet tomo itu Jesu inetech ak ikonech kamuget, konech katerteret. Kongoi mwalimuinik, kongoi eng kosik tugul. Kilosun ak kemwae kongoi eng ki age tugul nekaikonech kenai eng kainetab Jesu ne etindenyo. Amen. Kongoi mising.